Jutro smo dočekali u jednom malom mjestu koje se zove Džalalabad, na putu između Biškeka i mjesta Oš. A mjesto Oš je poznato po tome jer se nalazi na takozvanom putu svile, gdje ćemo se naći ovog popodneva. Dok sin Marko kupuje neke namirnice, ja sam iskoristio priliku da otvorim aplikaciju Move, koja odlično i ovdje radi, da pogledam malo sport i vesti, pošto smo isključeni iz normalnog svakodnevnog života, zauzeti našom avanturom. Aplikacija radi odlično. Ujedno zahvaljujemo se prijateljima našeg putovanja MTEL Global koji nas podržavaju, a i mnogim drugima koji nas podržavaju na našem putu po Srednjoj Aziji. Sutra ujutru počinje Pamir Highway. To je u stvari najteži deo našeg puta, a deo kome se najviše radujemo. Nadamo se da će biti osvojiv. Nismo jedini koji su kročili tamo. Put ide preko 4600 metara nadmorske visine. Vrlo je zahtevan, samim tim i izazovan. Mnogo pozdrava. Move. Idemo dalje. Nalazim se na velikom bazaru u Ošu. Kako se trkuje meso na ulici. Izvoli si mi. Nova. Ovo je kao zafupano Glanc. Treba nam jahta za sina, sutra se ne spusti na Pamiru. Marko je ostao na motoru, a ja samo napravim jedan brzi snimak i jednu sliku. Da se spustimo dole u ovu prodolinu. Fantazija. Nalazimo se u mjestu Uzgen koje nam je na putu prema Ošu, a Oš je grad koji se nalazi na putu svile, o čemu ćemo pričati u drugom jednom videu, a Marko će nam ovako malo stručnije, pošto se on informisao, reći zašto smo ovdje i šta imamo iza sebe. Marko će da podeli nekoliko informacija sa Wikipedije i sa ovih panoa. Mi smo na prostoru gdje su u 11. i 12. veku vladala dinastija koja se zvala Harakanidi, prva dinastija koja je na svetu prihvatila islam, i iza nas je kula, a ispred nas mauzolej koji potiče iz vremena te dinastije, gdje su sahranjeni neki od njihovih vladara i gdje su živjeli dok na ovaj prostor nisu stigli Mongoli krajem 13. veka. Hvala Marko, vrlo korisna informacija. Nema na čemu. Skoro sam ispeo jedno brdo koje se nalazi u centru grada Oš. Odavde puca pogled na sve 4 strane sveta. Znači grad Oš u Kirgistanu.